Ringphawon cấp da achui khamataya pauping Nishari Tangkhul kala kashong timrawan wiwang ukruli mi shashana campaign rally zathaira Sorte Primary Health Sub Center li staff duty mapamthura Seinaman chungmai red mi khawai podale Lekhyang thor aje the Tangkhul Express wi pau Ringphawon Zimik in a pami dalai pau ping mai sa ina nganang rom sa Nisha Tangkhul kala kashong timrawan wiwang ukruli mi shashana campaign rally zathaira Anguran angye sa khamiya society ti college na makhok mida shureli li marathon songja khangkhui mabung phalak aina khui ka haira Tarik magada thuruk thang kilometer magada khani songja khangkhui ngahan khuiga da Nagaland with Jingum Mukada Pangana, Wete T Merona Kayi Mai Kaya Sampanga. Wete Merona Ukrul Aina, Shuri Yongaka Minute Tumrada Panga Shikamang Zangda, kilometers Mukada Kanihi Pungaka, Minute Tumrada Aka, second Shinili Kupsanga. Shongza Kangukui Jili, Kakane Sada Senapati with Jingum Mukada Aka now, H. Ngabulona, Pungaka Minute Tumrada Kani, second Hang Pangada Akali Kupsanga. Gagatumale Assam with Zingum Trada Chikona Muhammad Sahidur Ramana Pung Aka Mina Tumrada Panga second Tumrada Gutumli Gupsanga Shongza Kangakwili Gazang Nauping Kala Rani Jimukok Kame T Kolifli Yarina Sokangai Draka Pongshoka Nisha Tangkhul kala kashong timrawan wiwang da UDSA office ukrul wi aina hapok da ukrul mini secretariat aina tangda campaign zachanga chili mi shashana sharokhuya campaign rally chili khare wi education minister MLA Dr. TH Radhesham Singh na maso sami kala Tangkhul naga long wi president David K Shimrela khayao sada wajanga Campaign Chili Featherhead Haukui wi kathana Horjingam Augustine Shimrena Mangashong Khangmida Yarina Nisha Ari Araili Angachira Kashong Timrawan Ming Mayang Mayranoda Ngavaw Shanga Rani Chili Hakleng Chamrena Moderator Samia MLA Radhesham na Kamutuli Kahang Ari Arai Hina Makapha Maningla Ari Arai Shijin Khungui Hina Kushoina Yaron Ngala Pangshop Rimphada Kale Atamle Nisha le atam mashiman hayalu kuchi hangda khanu thod wi ningrin leida khlehi Nisha Ari Araina mahap ngasak paimana da hang Dr. Radhesham na khayong naw pinglela kashika ngahan kukhui samphanga kala say no to drugs march for kashong timrawan campaign rally chili kajang kukhui ningyang ongnaya da phongshoka tambagwak campaign rally hiya ka kashungda kasa paksa da mathai khui mana kachila MLA Radhesham na hangda makhok me T Kolifli maya khangai phongshoka Tangkhul naga long with President David K Shimrena la Chikatha campaign li kakatom chitheda khani thot na Nishari li ngusungwa khawai guzum sanga kajat katei covid na la ithumi yari pan le sheita ki kuchi thisang sakda khalehi Nisha Ari Araina da K Shimrena hang ithumna thebai sarkar we war on drugs le mathalak aina katom da Nisha Ri kala pobi Tangkhul kasale Tangkhul naga long na thanda Tangkhul long naw ping na katoma kachi chief minister le memorandum misang kahaila leya saman khami rani le HAC wi chairman MLA Dibukang mai na maso sami kala ADC ADM jungleng mang kipchin na khayao sa da wajanga khayong naw tara kha ningsang da mathan thu thup shongja khang khuili gajang the khuilaga MLA Dibukang mai na ningyang khung so khangai phongshaka Shongza Khangukui Ukrul wi aina Shuri ka shunglaga Pakshi ground ne ungjanga ngahan khui ya wete ti merohi ajugu muyog jang Nagaland ni khurung National Cross Country Championship lila changhai rasaya ahi khayong wi professionally gazat naw maning mana ramli lui walaga kapam naw na da hanga ana khayong li ning sanghai da rak jang mana da hanga ka khane li kajang age ngabulo hi paumei naw ST Xavier College Senapati li BA third year tamdalai Kakathuma Monobi Singh hi RCC Khuman Lambak li training khuidalai kala Assam Olympic li ngasam khawai hotnad lei da hang
Kare kakane kakatuma withili ungazang tharalila saman mida chili tangkhul naw la zanga George Ninghanmung Shimrei Jahanyo Raman Sophia Soro Tuishim Horam Kaladza Shimrei Thot ngajirin hunpun lui kala yurngachan luiram athumla thakda ungzang tharawi ngachai chili zanga Tangkhul naw ram hiwi mina moywi lela ajiwi ranye hina tangkhul naw yonggathe leidle gji jitheya ningsangda tamdam yong jia kha themchun aina shokapaina gji thegukhui shitkasang lengsak da ti kolifna sokhangai ringapha phongshaka Shuri Lili Half Marathon Men's Open Room Committee Izona Tirangaranmi Mohendro Arts na gifting partner Sami Kala Kumra Printers na printing partner Sada Sharokhuya Shuri Lili Panidwi Organizing Subcommittee Mangna Maningla Entertainment Subcommittee we Convener Ukrul we ATC MCS Junglen Mang Kipchinna Mathalak aina yangsang miya da ti kolifna ninggushi phongshoka Ukrul we DFO Shangam Shali Kamjong DFO Suisa Chaung 35 Assam Rifle Ukrul with Major Rahul Chawla PRTF Ukrul Manipur Gas Services with Proprietor Kummijon Shaiza Kala Raingam Lunghar Aina Punjab National Bank Ukrul Branch with Manager Somayo Siro Atumnala Mathalak Aina Kokotom Chithaya the T Kolifna Ningkashi Ringkapa Pongshoka Sorte Primary Health Sub-Center with staff Laylala duty mi kahai apamle mapamla khalem aina tolop chakapam pau samphangdalai Arihon kakuru wi gazat ramling ayawdalai Kala Sub-Center with staff akhala malay to the ngasan khawai malayla ramnaw ping chotlak aina layda Sorte Primary Health Sub-Center in charge member convener Lungshim Atharina Paumia Health for all kachiwi mission kala health care facilities akala masam phangthura kachi hangda center khalewi kankhana ramnaw pingli samphang saklu masam kaphang atam sanglak khairada atharin hangsanga maram pinghi sarkarna kala concern authority na kathagwe alungli yengsang milaga action khimi khawai khanga kauna da Sorte Primary Health Sub Center in charge member convener Lungshim Atharin hanga Seinaman Chungmai Red Mikwai Sei Kakai Pingna Demand Sahira Cattle Farmer Pingli Seinaman Teona Mihawa the Manipur Milk Producer Cooperative Society we member Pingna Manipur Milk Producer Cooperative United Limited Officially Protest Vasa La Chiwi Managing Director Chamber La Shungmi Haura the Kasapao Samphanga Road Khamrat Chili Manipur Milk Producer Cooperative Society aina Porambat Police Khangasung Samphanga Seili Khami Ari Kashak Zakala Kankhana Ot Ngatei Tei de we aman ka haukada Seinaman la Kangyi ya da podale Manipur Milk Producer Cooperative United Limited we Managing Director Li Samphang Khwai Tara Khashida Hotnalala Masamphang Rotuwachia Chadra ka hai chingum mati we alungle sei ka kainau ping Kala society we members ping kasakhavat turaka samphang haina ka director na khika myang sangmi thuwada atumna maring kapha phongshoka milk society china kapo sena leader akhali lupa 50.14 aina red milo kachi achi kachang alungli mayami lo kachi sana aruri literally lupa thumrada phanga aina leader khleji machana mana da hang Ukrul Baptist Theological College we Kachiko graduation exercise Rani Rungmi Haira Theological College Jiwi Katamnao Mitrada Akana graduate Saka Haina Kala Mi Khanina MTF Kupsang Haina Rani Jili The Carpenters Project USA we President Dr. Rodney Fisimons na Maso Sada Wazanga Ana graduation we Rani Jili Rakhangurum hi Awivang Kamahaya Ngasaya Kuchi Hangda Church Psychorina Hikata Kamata Ot Saki Kuchina Clear graduate Sada Kalaping we Avu Avabingwa Paralushi Hairala Kuchi Kanghanla Sada Ana Klata Young Fellow Kaling and Ingli Itum Psychor very we Pangshapna Kuchi hi hanga Very we Wang Ot Kasatharan Ringushi Samkapanghi Anaulam Shong Saman Katana Kachot Malayaka Samanla Malay Mana Kuchi hi hanga Kala church le masot khamiji miwi church aina yangkhuilaga ka samaning lak mana ka bible liverena hanga haiji honkam aina sada khlena da hang
Rani Jili UPTC with President Reverend Ningwan Kamkarana presentation kami ay nang soda kahang aja UTPC graduation daily sharaku kuibingli hidada hangsanga. Hello, Ukhru Baptist Theological College wena Ringphawon Salam kami ay nang soda hidada hangay delay. Ministry 2010 wena hokupok nay ara jingkum tra kalangure hiwe lungli graduate sakai hi ara hangmati hangphanga ka khai nei kala kachungan atram ngthi da rally shepa sa da ringsar dale kai kana pastor kai kana missionary kai kana evangelist sa da otsa sar dale matai la na aju Ukhru Baptist Theological College na ili ringda klei hia Tangkhul na mang maning la ithum bai khong nai li Myanmar le dale khang dei le kap dale ma wa khra Katali ma watam kui khare pingli mtai la na thumdi chance mi khawai kala apam hi 1040 chia hivak mission sa gabaya chi ho gabaya apam sa da strategic sa mi ka chia apam ne chana apam hi le thumi naung ra shem khoi la ga ma wa shung rang ga chia apam kya khali wa shung khawai Ukhru Baptist Theological College le da khlai ne Chuvangai na arwila kedam nau itu mai khnui thatra ga siam gi gi le dele wi lungli sawa gi gi kya khli shuru khuirum lagai thum gutonga sarum khawai shuru khuirum khawai gi hi lan thumli pongai dele achu I thum mai gi ko graduation sai re hili mi thrata khana graduation sai re kala kachung ga jawa Myanmar we ne chana rara da clay session hina July hili hopokre kala rada clay session hili itumai kathar campus hili honghaure yuwang seak sali khani umi khwai utumli inkaudale ing share The Carpenters Project na sponsor samida arama sangla UPTC wi campus katharli hongwa haura association kya khana Ralala Bible College wiwang kachihi mahanglak manada The Carpenters Project na gachon mida khale wiwang Reverend Kamkarana ningshi phongshoka UPTC wi graduate sa kahai ashimi thrada kha kala MTF wi khanili UPTC wi President Reverend Ningwan Kamkarana confer samia Rani Chili Northern Tangkhul Naga Baptist Association wi Executive Secretary Nathanda awi otsakruma pingla ngosoda razanga kala UTPC wi Women Society nala katamnaw akhali sponsor sami da leida hang UPTC wi Warden sami da khlai Benjamin nala katamnaw ping college campus le chingumati kabamle best discipline highest mark score best academic higatha wi award khami Rani la khikamiya Rani Jili katamnaw ping we avu awa ping nala naungara ping le katom khamisa da mi sha khashi khana Rani Jili wa janga Ajonthang career pathfinder na rungmi ka hai essay ka kapi aina painting hanwi saman khami aina soda amma movie ka chithe Rani DDA complex homle khong humbung de khuika hera Rani ji power forest environment science and tech with minister TH Biswajit Singh na hapok mia Former Deputy Speaker MK Presho Shimrela special guest Sada Wazanga Ukhru wi DFO IFS Shannam Shaliwo President BJB Ukhru Thoting Kashum Ukhru BJB Mahilawi VP Api Kala Katamnaw Pingwe Avu Awa Pingla Wazanga Shuri Lili Panidwi Akai Akasada Tourism Art and Culture na Makhok Khami ACI na painting ngahan jili meeting ka shakani hang phangada akhana sharokhida mi thumra Imphal we ain la janga ngalang gazar kya khalai salala minister na rakhmi wiwang Presho Shimrena ningshi phongshaka ngahan hili sharokhu khui pingli congratulate sada khuyi ya pawe painting ji awe amazangda BGYM na sponsor salaga state likhle news channel ko tongale phongmira da hang khanaw komli Shorkarna budget Jungmai Karda Semilaga Sharukla Jungmai Queen Sagra Kuchi Hang TH Biswajit na Kamutuli Kahang Katamnaw Ping Konutod na Rakara Atami Kachihan Kala Pakrna Kuchi Hangda Kaha Katiaw Majila Higatha Rani Hiva Matailak Kahai Akana Kuchi Hang Career Kasemli Kuchot Hot Kana Mazangaka Itumi Atazan Mawashung Ramara Kuchi Hang Simplicity is the best policy kuchi principles he follow salo kuchi lahang
ring da leilakha mikumo winning chuk ngasam ka hai masamana chuwiwang advance sa hot khana pangmaisa da minister biswajit na kasatsanga resang chon mena mi ka hai awon shure kushong timrawan hi phawmai ngasak da mashman ngasak sa kuchila hangsanga career pathfinder na kapo athishu da minister na hall aka convenience wiwang semira kharesa da computer phangamira kala matha da otsa wa kha naw da la chungmai da ngaran mira kuchila hanga Jimang maning la solar la ngaran mira kuchila hanga. Ngahan chiwi category A, essay ka kapili, Pami John YL na kare, Sore P Soro na kakane, Chan Jurin Zimik na kakutumali zanga. Category B, essay ngahan li kare sada, Varemi Zingkai, kakane li musot mung, muhung nao, kala kakutumali, Yai Zori lunghar atumna kuwi sampanga. Category A, painting ngahan li, Tanbam kaping na kare, Dijendra Laishram na kakhane kala kakuthumale amanso varam zanga. Category B painting hanle Susaina Saikom na kare Prigram Lorembam na kakhane SH Ichen TV aina Prudence Shimyao Pina kakuthumale zanga. Consolation Saman category kachidawe mi thararali miya. Shuri Lili Panit Lumlaulak aina mayon dalay. Kala kawak shongfu kangazi hina yari li jot ngasak dalay. Yari tara kana kari aina zat kangarok sao gida shuri ka kawai shongfu ngazi na tiaw na haida mangatangay la pan kapam shok si dalay. Apam kai khali ngalay min kahai shongfu mathada masem kami wiwang kari khung kawa marim phalak tura. Traffic na marna haida kasangsang ngaray ngarok da zat siar dalay. Yari gazat ngazin marmai luida traffic ngazi henmai luida thekhuya ishi pawmena theiku khuya aina tangdala phangre aina shure matakle ngazi shun ka hai thekhuya shongfu ngazi na haida kari mazat paila pan kapam pung avavu langda ngarai ngorok da khalai thekhuya shongfu khangazi jile volunteers na yangasang khawatla thekhuida traffic khamar lungle machala kari mai ngare khui shoklala jile khipanaka Kika mahangsang mayangsang mitu gujila thekuya da hanga. Maizailung Baptist Church with Affiliation Reception Program Northern Tangkhul Naga Baptist Association na aya mathalak aina khuikami haira. Rani jili TNPC with General Secretary Smart Kashung, STNBA with Executive Secretary Reverend Dr. Daniel Kashung, ETNBA with Executive Secretary Reverend Soringam Ningshen Atumbingna kasat sangmida Maizailung Baptist Church na NTNBA li ungzang hi apam chalak aina ungjang haira da hang. NTNBA with Executive Secretary Reverend H.A. Tamringam with Cabinet Kala, NTNBA Pastor Councilors Psychorazang da Maizailung Baptist Church li Ringphawon aina ngorokhuya. Kala Certificate of Affiliation chi Maizailung Baptist Church with Pastor Reverend Soyerbam Releng with Pangli ngoran mi haira. Naga political identity thekhui khangasak Naga philan mazangla solution mukhira paimara kuchi NSCN IM na hanglushi thaira. Naga National Philan hi cultural flag na da India Sarkar na jithe khawai sada khaleji NSCN na accept saki kuchi maning manada the Nagalim Voice NSCN IM we monthly news bulletin ni kapishoka. Framework Agreement 2015 phai kajang shwai sada hi thotrin janli khamataya Akanada Southeast Asia le sangmai kap da chatra ka high insurgency movement solve sahaira da Prime Minister Narendra Modi na hanga haila le kha aju Prime Minister na framework agreement hi ka thada handle sani khala yangda le ki hi hang maya khangrok le hailaga India Sarkar we hat kajar hina Naga naw pingwiwang ningka kharik ngasai ki hila bulletin chili ka pishoka Chiwiwang aina Indo-Naga political chan ngazek singum mugada phanga chatra ka hai hile kapha shok ka hai aremang sa hai paishina kachi kakashak laya da hang Shuri Lili Panili Regional Outreach Bureau Imphal Bureau of Outreach Communication Ministry of Information and Broadcasting kala Anoba Yaipa Thorang Murup la Manipur Thangda Cultural Association with Trubla Ungjangdalai Atum artist Tumrada Shinina cultural program le Santali dance, Lafni dance, Thandia Ras action song, La Thang Leteng Haiba
thang ahum yanaba stick dance hikatha hi sachitheya Regional Outreach Bureau Imphal we Il Pimol Chandra Singh aina GA Ganapriya Devirna Cultural Troupe pingji thancha daklaina Hoziki matamda mipum khudimakna hainari stay home stay safe Wahai se magun dilai adubu wahai da magun lairagata yabasu natte oiba yai yumadu da magun lairabadi Mamangai dadi yumse yum khakta oirami hozikti office spa salon restaurant supermarket mana masingi kaithel angang singi school amadi football field punamak yum ngaktani hozikti yum da nattana hairiba punamak sing sisu samely aduna yumbu yam seksina sabiyu make cement ga loinana make cement take laroi da yum tat laroi da mari Dr. Helena Eye Care Center, opposite Raj Medicity, North AOC, Imphal. Dr. Helena Eye Care Center li surgery, prosthetic eye, contact lenses, artificial eye testing, frames, different fibers, glasses, hikatatha sapaira. Visiting hours na summerly Monday to Saturday, 8 a.m. to 4 p.m. Sunday li na 8 a.m. to 12 noon na. Appointment Vivang 977-406-5535. You call Sami Pai. MLA Sheikh Nurul Hassan Health Protection Mission Hapoguda Kachang Aka Kashungura Mission Jiwi Manga Aina Jingum Taraka da Atili Lungui Zangda Kazaga Sanao Ngha Hui Sampang Haira Jingum Hangmati da Shini Shinao Akana Sheikh Nurul Hassan Health Protection Mission we facilities sampang khareli zanga da hang memja become na Shetrikau Assembly Constituency we Shinau Pavuji Care and Cure Hospital Lamphil Sanaketel Surgery gasa sampanga Ji Sheikh Nurul Hassan Health Protection Mission na ngjon khamina da hang MLA Sheikh Nurul Hassan personally arishanglila wada ngahada khlai pinglila wayang samia Shorkar with war on drugs campaign le kagatom phongshok chungsang mamandalai Ajahon Mao Council Mao Students Association Mao Naga Women's Welfare Organization Village Chief Ping Kala Senapati District Contractors Association Sangda Mao MLA former Minister Losi Dikona Thanlaga Chief Minister N Birenle Wasamphangda war on drugs mission le kagatom wa hangjithe haira Maram Chiwiwang Minister Letpa Haukip MLA L Dikho Kala Long Now Ping Zangda Chief Minister na Paume Pingle Kangazegla Sampanga Lat Lushita Achu Kamataya Pau Ping Nishari Tinkwai Kala Kashong Timrawan Wiwang Ukruli Mishashana campaign rally Zathaira Sorte Primary Health Sub Center le staff duty mabamtura Sainaman Chungmai Red Mikawai Podalai Achu Pau Henang Chang Hairo Pau Ngana Clay Natum Psycho Relating Pa Kalakama Zimik Show Saserano